Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'rarmandari. 2010-yılı 5 oktyabr günü Sülüktü kençilerдің şaharında mergençilerin arasında Taamay aytуу мелдеши болуп өттү. Турнирге Ош, Жалаба жана Баткен областтарынан мерgençileri келип 30 команда каймашты. Мелдештин демеушүлөрү Sülüktü шаарынын мэриясы, көмүр кендери, Таш Короо, Нур, Кызыл Булак, ШСУ, Ак Булак, Нур Кен, Кара Алтын Кен, Ибрагимов, Ахмат Кен жана Sülüktü Кыргызтелеком. Ошондой эле жакындан жардам көрсөткөн Sülüktü шаарынын мэри Абдиназаров Рахманберди Эрматовичке, Кызыл Булак жоопкерчилиги чектелген коомунун директоруга Карабаев Исманали Жумабаевичке, Таш Короо жоопкерчилиги чектелген коомунун директоруга Карабаев Гайназар Маннановичке жана уюштуруу тобуна мергенчилердин жааматынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'rarmandari. Hoş kelipsizlar bizdin kanalga. Охотники горы Сülüktü. Assalomu alaykum. Canı spesiyal görüyorlar. Artık kalmazsın, yok mu? Nasıl olacaksın? Assalomu alaykum. Aylekten görüp gösterdi. Zorpsun. Zorpsun, kepalar. Taylan tasın. Ne zor mu? Kepalar mı? Tepsi mi? Tamam. Zorsun. Uzundan kalaysın. Eğer uzundan kalsın. Neyse. Артур, как дела? Давай поздороваемся. Еще раз. Готов? Готов. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Eson yaxshi? Tanishtirib qo'ying o'zingizni. Qayerdan kelib qoldingiz? Men No'xatqo'yondan keldim. Yo'qotdan. Atingiz kim o'g'il? Yasha. Yigitlarga qaramaymiz. Assalomu alaykum. Jigitlar qandaysizlar? Zo'rsizlar? Zo'rsizlar? Tayyor misiniz? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Bizni oqsoqolimiz keldi mana. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Yaxshilar, yaxshilar. O'ziniki fabrичныйda bu. Boshladingizmi? Boshladi, xudoga shukr. Qayerdan kelib qolgan bolalar? Qadamjoy shahri, yashagani. Igilik qalayib sizlarga, молодцы. Davay. Oqsoqol qandaysiz? Tayyormisizlar? Eson yaxshimi? Qaldingizlarmi? Tinchmisizlar? Xudo xolasa tayyormizlar. Yashangizlar. O'yinlar boshlansa. Молодцы. Так, вот бывалый наш охотник. Как? Привет всем. Зорбсыз? Удачи в охоте. Готовы, да? Готовы и готовы. Молодцы, давайте. Удачи всем. Муртаза qandaysiz? Yaxshi, rahmat, sekin. Salomat, yaxshi. Bizni охотниктер, местныйлар. Yaxshi bor. Муртаза зорбсыз? Sekin. Пахнет aka. Все, молодцы. Готовы, да? Охотники. Assalomu alaykum. Medirboy qandaysiz? Zo'rsiz? Neson yaxshimi? Tayyormising? Ay, yasha, молодец. Musani ol, Musani. Hozir, Musani oldim.
Мына мынан дагы биздин мергенчилер келди. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар достор? Зорсуңар? Десоңар жакшы. Бактиярдан зорсуң. Ассаламу алейкум. Зорсуңар. Таярсыңар Куда каласа. Каяктан келип калдыңар балдар? Жаңы жер алейкум. Молодец. Ийгилик каалайбыз. Ийгилик. Bu bala süper ekranda. Assalamu aleykum. Kandayсыз? Зорсуң? Десоңар жакшыбы? Siz kelip kaldыңızlar sende var? Kandayсыңар? Зорсуңар? Зорбу? Денсаулык жакшыбы? Тичписиңар? Таярбызбы Куда каласа? Yaşa tayarmısınlar? Sizler leylekten ha? Samattan. Samattan ha? Samattan. Yaşa. Молодец. Молодец. Tayar baba. Ama jigitler benim. Assalamu aleykum. Молодец. Тичписиңар? Tayarmısınlar Куда каласа? Özüm tanıştırıp koyunuz. Ben Sülük'ten olam. Abdurrahman. Молодец. Tayar mı? Tayar. Молодец. Ekan bugün Tamay Atu beldeshiga anan охотниктердин открытиясыга mana açılışıga keglik менен коюнга башталды. Ана биздин Асегибизден bitте интервью алайын. Асег, ассаламу алейкум. Десоң жакшыбы? Меймандар күтүп атасыңбы? Жакшылап бир калаа сөздөрүңдү айтып койчуласың. Dışarıda bir gün tam hayatı birleşip olup otardık elinize. Teşekkür ederim. Bayramımızlar mı? Rahmat. Осы Жалауат Баткен областарынан ona келіп отыр. Құдай қаласа бұйырса бүгін мына жақсы там hayatı мелдештерінде көріп отырмыз. Так, bu yerda mana bizning mehmonlarimiz, mana bizning kubuklarimiz. Assalomu alaykum, hurmatli jonlar. Hurmatli mergenchilar. Mana bugun bayramingizlar men qutlaqtayman. Mana shunday tam hayatı shumellesiga qatnashganingizlarga, bardığınızı başitga jiyganingizlarga o'zingizlarni bir tanishtirib ketsangizlar yaxshi bo'ladi. Sülüktün atından bulam, atım Kuşmatı Özgünbay. Mergençiler kolunda Sülüktü'de oturam. Azımda jüri bolasın dep hürmet atak. Özüm pensionermin. Emimden çıkan hastalıkta ama yok. Жақсы. Бүгін таярлықсыздар Құда қаласа? Құда қаласа таярлық. Yaşayыңыздар. Bu негізі Белдеш Олимпиадада айтылғандай главный не победа, главное участие дейді. Кешіресіз. Сізді bir минутқа іштен қалдырайын дағын. Bir жақсылап өзіңіз таныстырып кетің о. Sen jürisin de. Ош Баткен мергенчилер жана балыктар коомдук түркмен төрагасынын Алымқұлов Абдимаш Тоқболсунович ушул иш-чараларды 2008 жылдан бери уюштуруп келатабыз. Акыркы 50 жылда иш-чара унутулуп калып кеткен экен. 2008 жылдан бери атайыбыз өзүбүз Ош Баткен мергенчилер коомдук Даже бүгін бері член советтери деңгээлге көтөрүп, ошону уюштуруп, азыркы күндө ушул Ош Баткен, Жалал Абад областарында баардык жерде ушул өзүнүн мындай очередден өтүп келатат. Бүгүнкү күнү Сүлүктө шаары ушул мэр город Рахман Эрматов өзү деңгээлге көтөрүп, мергенчилер ишерде бириктирип, там hayatı мелдешин өткөрүп жатат. Мен эмне деп талап кетет элем. Ушул там hayatı мелдеши тынч, жакшы өтсүн. Бардык эми бу жерде жаш балдар жок экен, бардыгы эле мындай орто жашаган адамдар экен. Мен ойлойм, техникабызды туура сакташат, жакшы өткөрөбүз, кыйындар утуп алсын. Рахмат, айтыңыз болсын, рахмат. Рахмат сизге. Қана өзіңіз бір таныстырып кетің. Мен Сülük шаарынын охотовстарынын мүчөсү болуп. Мүчөсү. Молодец. Уюштуруучу тобуда топто. Аты Рустем Бек. Өзіңізге бір сөз берейік. Лейлик району аңчы адиси Үсөр Абдулла Рахматжановичтин бүгүн мына Сülük шаарынын мергенчилери Рахман Эрматович баш болуп темеге көтөрүшүп там hayatı мелдешин өткөрүп атат. Бүгүндөн баштап мына мергенчиликтин акыркы кекилик менен тоюнга ачылган күнү ушул майрам баардык мыйзамдуу мергенчилерди мен мергенчилик сезондун ачылышы менен куттуктап кетем. Бүгүн жакшы катышып ушул жерде таамай аткан мергенчи олжолорду алып кетүүсүн каалап кетем. Рахмат. Айтыңыздар кабыл болсын. Рахмат.
Bizim daha bir mehmanımız var berden. Assalomu alaykum. Densoğunuz yaxshimi? Özünüzü bir tanıştırıp geçseniz, halva tileklerinizi aytib ketseniz. Soğuş şehrinden geldik. Benim adım Kurban Zikir Kazvalevich. Şu bugünkü tam hayatı boyunca Sülüklü şehrinden geliyoruz. Dışarıdan gelgen şu bizlik toz olgan okul yerden Özür Abdülhake'ye Rahman Ermatovich'e bardığına rahatsızlık bildiririz. Sizlerge çoğun rahmet bardığına iyilik kalayız. Rahmat, aytganingiz bo'lsin. Çoğalaydan var, Turgum egeler var. Qanday qana? Cho'g'alay. Çoğalaydan. Oo, Darqarqon. Assalomu alaykum. Sülüklük tuğanlar qanday жақсыларбы? Жақсы, Çoğalaydan жақсы, geldik. Hoş Tamaya geldiniz. tuğa. Hoş kelibsizlar. Çoğalaydan 3 komanda olup geldik. Xuday nasip qilsa bugun mana Sülüklüde Tamayatı boyunca Meldeşke qatışıp keteldi deb Atay Çoğalaydan geldik. Tayyorsizlar, xudo Xudo xolasa. qalsa tayyormiz. İyilik qalaymiz sizlarga. Bandar cazılıp bitmişler mi? Ravshan aka. Свои пожелания по сегодняшнему турниру. Чтобы наш турнир прошел без ЧП и пускай победит достойный. Все, Спасибо. bu komandanın nemesi? Ha, bu. Başkanın işte. Başkan. Assalomu alaykum. O'zingizni bir tanishtirib ketsangiz. Leyli Gürayım niye gire? Sattar kaldı. Şu tamam. Молодец. Tayyorlar, xudo xolasa. Yashangizlar, iyilik qolamiz. Komanda bor, ha? Yashangizlar. Yaxshi. Siz men boya tanishdim, ha? Dag'i bir jol aytib keting o'zingizni qalovingizda. Latken rayon mergençiler, balıkçılar kolunun prezidenti Abdullayev Abdurrahman. Komandamız bilen geldik. Şu Meldeş bardığız жақсы өссін деп қалау тілектерді айтып тұрабыз. Күштілер ұтып кетсін. Rahmat, aytganingiz bo'lsin. Tayyorsizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Denso'g'ingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Denso'g'ingizlar yaxshimi? Bu yerda mana men eski do'stlarim turadi. Eski merganchilarning zo'ri. Qandaysizlar? Bu tayyorlik. O'zingizni bir tanishtirib ketasiz. Men Alqayaldan Hacı Baxtiyorcan bulan. Alqayal'ın mergençisi. Bugün çalışmalarına geldik. Yeni beni görüyoruz da. Küçük sınıf görüyoruz. Tayyormisizlar? Tayyormiz. O'zingizni tanishtirib qo'ying. Ben Sülüklü'den yerim. Şu maskeli giyonlardan zorlanlardan vallahi geldi mimanlardı tosun konuşalım. Atıştı beni işleri. Молодец. Tayyormisiz, xudo xolasa? Молодец, давай. Assalomu alaykum. Qanday ana? Zo'rmisiz? Ayt, начинающий будущий охотник mana. Ating kim? Erkin. Erkin, молодец. Assalomu alaykum. Hacı baba qandaysiz? Denso'g'ingiz yaxshimi? Kelib qoldingizmi? Xudo xolasa. Boshdaldimi? Yaxshi boshladi, mana xudoga shukr. O'zingizning yaxshi qalov tilaklaringizni aytib Endi qo'ying. qalbim xudo xolasa mana yaxshi o'tsin. Yaxshi yigitlarga yetishlar. Mümkünlük bo'lsa albatta mehmonlar olib ketdi. Baygal o'rinlar. Yo bizning niyatimiz yo'q. Yaxshi. Atay keldingizlar. Baygal o'rinlarni niyat shunda. O'zingiz qilib qolasiz. Rahmat. Yo, biznes ko'rayam kelib turman aka. Yashangizlar. Kelib qoldingizlarmi? Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Assalomu alaykum. Zo'rmisizlar? Assalomu alaykum. Denso'g'ingiz yaxshimi?
Qana, Kattayk. Денсаулық жақсы Жақсы ма? Bir меймандарға жақсы қалу Құдай қаласа. тілектеріңді айтып қойшы. Азыр айтамын. Азыр әлі. Кішкене бүткеннен кейін айтайын. Ашқаннан кейін болмай қалады. Не деймін, игілік бардыға. Яша. Ушундай жакшы жүзлөр региону жакшы түрдө болуп атат. Тамай атыш менен топ тургандай. Бардырса, бардыгы игілік спортсмендерге, мергенчилерге күчтүү. Тәйярбысың құда Күчтүү алып қалыңыз? кетебиз. Құда қалсын. Сіздерге hem үйіріп қалайым. Бізге Тәйір де бол, давай, удачи. Ассаламу алейкум. Қандайсыңар? Мына беттенді біздің жақын лелек туғандар Андара қайылынан болады, мергеншілер. Өзіңіздер бір жақсы қалу тілектерді айтып қойыңыздар. Hem бүгінгі келген меймандарға қалу тілек қалайбыз, игілік қалайбыз барына. Анам не дейміз? Бүгін көрөбүз да қандай жақсы қандай демеушілерге рахмат сондай немелер көргеніңе. Ошондой немелер көп болуп турса бергенче келип туруп катышып шоу. Молодцы. Тәйярбысыңар құда қаласа? Даярбыз. Бирде аласыңар құда қаласа бүгін? Аракет кылабыз. Яшай келе, әрекет қылыңдар. Молодцы, давай. Берде мына Сүліктүүнүн мергенчилери. Жоосуңар, тепсиңар, жакшысыңар. Не дейбиз бүгүн мергенчилерди бүгүн открытиясымен куттуктайбыз. Тамай атыш белдешин уюштуруп алат. Бардыгы ийгилик каалайбыз да. Яшай. Күчтүүлөр жеңсин. Тәйярбысыңар құда қаласа? Құда қаласа тәйяр. Яшай, ийгилик каалайбыз. Бирде агыла силер дагы. Акыма. Сол сиздагы мергенчилерди ачылышыга куттуктайбыз. Бүгүн мына сайлануу болот экен. Турнир ким таамай атып, ким жакшы аткан ошо алсын. Яшайыңдар. Молодцы. Mana dagы bir mehmanımız kelip kaldı. Как раз mana özü ele kelip kaldı. Assalamu alaykum. Doğrusu, densoğluğu жақсы kelip kaldınız mı? Assalamu alaykum. Qandaysınız? Жақсы, densoğluğu жақсы. Qayerden kelip kaldınız? Biz Leylek'ten geldik. Özünüz tanıştırıp koyunuz İsfahan'dan yolu. geldik. İsfahan'dan. Yaşayınız. Benim adım Abdülzakir Familem Kazak Leylek rayonunda. Mergençilik mi? Mergençilik. Bugün bir de alasıp bu da kalasa. Bu da kalan Yaşay. Hareket kılın. Sizlerle görüşecek. Assalamu alaykum. Құда қаласа қайерден келіп қалыңыздар? Biz Nokat'tan geldik. Ноқаты бардыңыздар ғой? Яшаңыздар. Тәйярбысыздар құда қаласа? Яшаңыздар. Игілік қалайбыз? Яшаңыздар. Яшаңыздар. Ассаламу алейкум. Самый главный снайпер бияқта ғой, а? Ассаламу алейкум. Қандайсың? Зорсың жігіт, денсаулығың жақсы? Тепсің? Танышып кет өзіңді. Лучший стрелок. Nokat rayonundan bolam. Ноқаттан, яша. Жиди айылынан. Mına Sülüktüge Stelbağa geldik. Bugün Stelbağ'da kaldık. Bundan bir yakadan görüyoruz yanımızda. Молодец. Тәйярбысың? Tayar Молодец. Hareket kıl. Assalamu alaikum. Hurmatlı cemaat qandaysыздар? Yaxşı Allah'a şükür. Денсаулығыңыздар жақсы ма? Тұрмыстар келіп қалдыңыздар ғой? Есенемін. Қана таныстырып кетіңіздер, қайерден келіп қалдыңыздар? Қадамжай районының председателі Ермен болам. Қойдыбаев алдыға бар. Бұл жақ мергенчілер, Қадамжай район мергенчілер қауымының мүшесі. Дағы бізден азыр 12 адам келді. 4 бригадамыз. 4 командамыз. Жақсы. Тәйярбысыздар құда қаласа? Яшаңыздар. Игілік қалайбыз? Рахмат. Игілік қалайбыз, молодцы. Ассаламу алейкум. Ажаба қандайсыз? Кешесі мен таныштық, а? Зорбысыздар. Ассаламу алейкум. Дағы бір жауап. Зорбысыздар. Құда қаласа. Сіздер hem қызыл қайдан, а? Тура. Жақсы. Бардыңыздар. Bir komanda ol, ha? Жақсы. Тәйярбысыздар құда қаласа? Яшаңыздар. Birinci gelişimiz bir yerge. Яшаңыздар. Хош келіпсіздер. Хош келіпсіздер біздің жерімізге. Дағын келіп тұрыңыздар мұнеке. Игілік қалайбыз сіздерге. Яшаңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қандайсыз? Дағы бір жолы. Денсаулығыңыздар жақсы ма? Маңай қандай? Маңай соның Чоңалайдан келдік. Соның Сүліктіні көрдік, бейінші көрдік. Таң қалдық. Өзіңізді бір таныстырып кетің. Мен Чоңалай районының тұрғыны Бакиров Имарбай. Мұғаліммен. Бүгін күнде сондай ұйыстырғаныға разы. Мергенчілердің башын біріктіріп, патриот сезімін ойға отырып, мекенге болған, қызығысыны, қорғаусыны, жаратылыс қорғауған
son işleri uçturup atkanıga karşılık son Evet. eken sülütünü birinci görüş. Жақсы, қош келіпсіздер. Рахмат. Бүгін тәйірсіздер, Құда қаласа. Bugün değerli Kuday buyursa Yaşayınız. bugün tam hayatı da yani. Жақсы. Игілік қалаймын сіздерге. Ha, rahmat. Rahmat. Ассалаумағалейкум. Aleykümselam. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Маңай қандай? Manay 5 Жақсы ма? Pagorda son Yaşаңыздар. Sülük şehrine gelip kalgatay tam ayet Özünüzü bir tanıştırıp koyun. Benim adım Bakirov Erkin. Hoşbatken Oblast Mergençiler Kolunda Sülen Pravleniya. Tayanem şu yerge ballarda alıp geldik. Öz katışıp bugün mayram, hoş mayram oldu. Teknik koyunlarının Açılış sezon köpten beri, ergenler 5 yıldan beri kütken gün daha geldi bugün. Katışkanı geldik. Baybürste jakşı ötkörüp, oynap gülüp, ötede salıp. Жақсы майра. Sülük şarkı görüp, geledi Altay'ın alıştan gelgen adamlar var. Қош келіпсіздер Сүліктіге. Rahmat. Игілік қалайым. Тәйірсіздер, Құда қаласа. Тәйірбіз, Yaşаңыздар. Bu yerde bizim Cihaş zor bir mergençimiz var da Artur деген жігіт. Şu Artur'dan Sanok'ta. Sanok'un bu tartып koyayım şu Sanok'un. Tayar mısın bu da kalası? Tayar mısın? Tabii. Молодец. Mana bu yerda hozir bardығы tayyorgarchilikni ko'rib o'tadi. Mana yerda mana 2 stanok. Shu tarelkani irg'itadi. Mana 1, 2, 3 dag'i 4 stanok bor. Mana yerda mana miltiqlar turgan yer. Her bir adamın pozitsiyasidan kelip miltig'ini alıp atadi. Mana tarikalar ketdi pozitsiyaga. Bu Abdullah bizim zor mergençi, sülüktün altını çıkara turgan mergençi. Özün bir жақсы қалу тілектеріңді айтып қоясың. Qanday deyim, жалпы жамаат mergençilerге ийгилик, mana shu meldешке катышкандарга. Мына сүлүктүн кезеги экен, мына өткөрүп атабыз. Бүт чоңалайдан аяк бияктан адамдар келген бар, жакшы. Тосуп мына азыр баштайбыз Кудай кааласа. Ийгилик бар деп каалайм. Аракат кылыңыз. Assalomu alaykum. Densoqlik yaxshi, tezpisi ishlar zo'rmi? Yaxshi. Yaxshi, kelib qolgan. Ma'noy qanday? Yaxshi, tezpisi. Mana shu bizim mergençilerimizga bardığımızga bir yaxshi qalib tilaklar. O'zini tanishtirib tur. Men Leylek'ten Abnazar Doranbek Golbaylı'ndan bulun. Şu açılışıga geldik. Bakalım hazır başlayabiliriz. Şu an ilginç olmazlar. O'ziga batasi mutlu qalasa? Xudo qalasa. Tayyor bizda. Tayyor bizda. Yasha, harakat qilinglar, bir dag'ila. Yasha. Mana shu yerda bir yosh yigitimiz bor, yosh merganchimiz. Mana shu yigitdan bir yaxshilab qalb tilaklarni olib olaylik. Bu o'ta kerakli yigitlarda bizga. Bizim nasliyliklar deganda. Qandaysiz Nursulton? Densoqlik yaxshimi? Zo'rmisan? Ma'nolar qanday? Yaxshimi? Mehmonlar yaxshilab to'sib o'tasizlar. Tayyorgarchilikda yaxshi. Qanday o'zing bir yaxshi qalbingni aytib qo'yishim mana shu mehmonlarga. Sülükte elinden büt Kırgız Respublikası'nın mergençilerge birinciden salam. Yaşa, barakalla. Salamatlı olsun bardığı. Ne deyinем, bizi sıylaşı alaydan, alısı alaydan, Nokattan kelgen büt mergençilerge şu bizi urmatlap sıylap kelgen bardıq mergençilerge rahatsızlık bildiremiz. Yaşa. Ne deyinем, bardığa udaç. Молодец. Yaşa. Özün tayyor mısın Xudo? Ay yaşa. Qana, assalomu alaykum. Densoqlik yaxshimi? Yaxshi. Ma'noy qanday? Yaxshimi? Yaxshi aka o'zingiz. Ay yaşa, o'zingni bir tanishtirib ketdik. Men atim Serqul.
департаментте жардамчым. Qayerdan kelib qolding? Isfanadan. Isfanadan. Ha, yaxshi. Молодец. Bugungi meldashga qanday? Tayyormisan? Xudo xolasa. Yasha. Birda olamisan, xudo xolasa. Xudo xolasa. Harakat qil, ha. Молодец. Da, igilik qalayim. Sherxim. Rahmat aka. Yaşa gele. Bizde bir dağın börüğümüz var. Eski börü. Qandaysınız? Zo'rmisiz? Nasıl olacakmı? Tayyormisiz xudo xolasa? Xudo xolasa nasib qilsa. Registratsiya qildingizmi? Registratsiya qildik. Bir kamar chilik 4 bo'ldik. Bir de alamız xudo xolasa? Xudo xolasa nasib qilsa. Yaşangizlar. İyilik qalaymiz ha? Yaşangizlar. Macar'da sekin, bekinde oturgan bir dostumuz var. Zor mergençimiz var. Özünü tapta atav. Qandaysın? Nesi olacak şu? Zordan özümüz. Biraz tanıştırıp get. Biz Sünük'ten bo'lamiz. Emil, Rusov Emil Anarbayevich. Turnirga keldik hozir endi, xudo deb ko'ramiz. Yaşangizlar. Allah nasib qilsa mana iyilikka yetishamiz. Bol bo'lsa. Tayyorgarchilik yaxshimi? Yaxshi shukr. Yaşangizlar. Harakat qilayım da xudo xolasa. Qilamiz xudo xolasa. Mana bizim aksakalımız, eski mergençimiz var. Özüm mıltığını kötörüp gelip bana bitti benim yekta tarelka atam dedi. Özünüzü bir tanıştırıp, mana şu yaşlarga, kaççılarga bir yaxşı kalma dileklerinizi açıp olsanız. Ben adım İbrahim. Yani yaşlarga kalmışım, yaşlarga umuruna Allah Teala uzatmışım. İşleriga gitmesin. Gelecekte vaktılı olmuş yaşlarga yaşayacağız. Etkeniniz olsun. Neler bak, kandaysın lan? Zor musun? Nesi olacak şu? Tayar mısın xudo xolasa? Sodan aldım ha intervyuda. Bizim Musa degen mergençi mana şu jigiti bolat. Sülüktünün yeğen mergençi közüncü bolmakta öyle. Multuklu uçuk karasıyla şayak diye. Sana Musa bir жақсы kalası desem bir aytып koy. Мелдеш өткөрүп атабыз. Сени чоң эле. Жакшы өткөрүшкө аракет кылабыз. Bizim negizgi milletin şu. İmanda desene ama жақсы ödüyorlar. Tamam, ona acıktır kayaktan gelirken. Tabi bulandı. Assalamu alaikum. Va alaykum. Qandaysizlar? Esen ama kelib qolingizlarmi? Yaxshisizlar. Keldik. Tinchsizlar. Kecha men sizlarni ko'rgan jo'qman, bugun ko'rib o'taman. Botgandan. Ha, yaxshi. Tanishib qo'yasizlar. Botgan shaharlar. O'zingiz tanishib qo'ying. Olmaz. Qayerdan bilasiz? Botgandan. Ha, xush kelibsizlar. Молодец, o'shadan ekan. Tak, bugungi tayyorga meldashga tayyorsizlarmi, xudo xolasa? Tayyor. Birda olasizlarmi? Xudo xolasa. Harakat qilingizlar, ha? Assalomu alaykum. Sizlar Botgandanmi? Botgandan. Bir komanda ekansizlar-da, xudo xolasa. Yashangizlar, harakat qilingizlar. Hoş geldiniz. YouTube'da. Zor komandani qo'yasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mas qandaysiz? Desongiz yaxshimi? Talay qandaysiz? Gençlermen, desongiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Bir komanda olib kelibsizlar da, ha? Yashanglar. Depsiz yaxshisan? Zo'rsiz kelib qolgansiz. Yashanglar. Sen не только voleyboy, sen mergenchi ham ekansan. Yasha, barakat bo'lsin. Tayyormisan xudo xolasa? Молодец. Mana komandalar уже tayyorlanib, tuzilib, o'zincha taktikalarni qurib atadi. Mana bu yoqda Leylek rayoni. Bu yoqda mana Botgan oblastdan kelgan bolalar. Bu yoqda mana aka Qizilqiya. Bu yoq mana aka. Mana shu ochki kiygan kishidan bir yaxshilab intervyu olayınca bu kishini barliq taniydi ekan. Oti Boronboy ekan. Boronboy. Hoş geldinizler. Rahmat. Sültüge hoş geldinizler. Mana mehmon bo'lib keldik-da mana. Do'stlar chaqirdi. Bergenchilar jamoati chaqirdi. Shu kelib qattiq beriladi deb. Nasib ekan mana bugun kuni kelib sıyıqaldi ko'rib ta'ziz rahmat. Hozir mana turnir boshlanadi. Shu turnirga qattiqib ketaylik deb
Келдик эми Кудайга. Яшаңыздар. Таярсыздарбы Кудай кааласа? Таярбыз, таярбыз. Бизди аласыздарбы? Жок эми Алланын айтканда болот. Яшаңыздар. Энди аракат кылыңыздар. Кыйындар утуп кетебиз. Кыйындар. Жакшы, аракет кылгандар утsun. Ассаламу алейкум. Кандай анан? Зорбу, денсаулык жакшыбы? Кээ-бирөөбүз тааныштырып коеюн. Атың ким? Кылыч экен. Кылыч, кайерден келдиң? Адам жайга. Турнирге катышам деп келдиң? Келдик. Таярбыз Кудай кааласа? Даяр Кудай. Яша, Кылычбек, ийгилик каалайм. Ийгилик каалайм. Марс. Кандайсың? Денсаулык жакшыбы? Кандай İşte жакшы. Мамайлар кандай сиздер? Жакшы. Даяргерчилик кандай болду эми? Биз мына Кудай кааласа эсен-аман силерди жөнөтүп алсак, жакшы болот. Мына өзүңөрдүн маанаңар кандай? Бүгүнкү эки кош майрам экен. Охотниктердин мына бүгүн мындай белдешиге келип катышып атасыңар. Таамай ачууга. Экинчиси сезон ачылыптыр. Бүгүн ачылышы. Ошо мына бир жакшы каалоо тилектериңерди айтып койсоңуз. Ne deybiz endi bardıq mına kelgen konoktарды жактоосуп атасыздар. Биринчиден ушу сүлүктүгө, сүлүктүн үнмээриге барыга рахмат сиздерге ушундай уюштуруп, жакшы мелдешти уюштурганыңыздарга. Иштериңиздерге ийгилик болсун. Дайым ушундай элди жыйып, жакшылыктардын үстүндө жолугушуп жүрө берейик. Келгендердин бардыгынын иштерине ийгилик, бардыгы тең жакшы болжолуу мекталарды алсын. Бардыгы не дейбиз? Бардыгы таамай атыш боюнча чемпион болсун да булар. Рахмат. Өзүңөр ham таярбысыңар Кудай кааласа? Мана ийгилик каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Аракат кылгыла. Талабекти бая айттым эде. Не только волейбол, бу мергенчи мылтыгы ham бар экен депчи. Кана Талабек, кандайсың? Зорсуң, жасалың жакшыбы? Кеп калдыңар сен аман? Өзүңдө интерес бар экен да болото. Бар Кудай кааласа. Өзүм бир жакшы каалоо тилектерди деп айтып коебуз. Bizler için var жакшы тилектерди айтып көзгө кошулабыз. Ийгилик бар дөөгө. Жакшы. Киргиздер кош келиптир. Мына Кудай кааласа көп калса кийин көчүрүп да алабыз элек. Жакшы. Аракат кылгыла. Бир даганга аракат кылгыла. Assalamu alaikum. Bugün nerede bizden охотниктердин arasında mugallimler de var. Bugün atayın mugallimlerдің майрамы демекші екен. Шол mugallimlerдің майрамы күтті болсын, барлық іштеріңіз игіліктер болсын, жақсы күндеріңіз көп болсын. Мені кім танымаса, мен таныштырып қояйын. Мен атым Абдимашит, фамилиям Алымқұлов, Ош Баткен областарынша охотовствоның төрағасымын. 25 жылдан бері жерде іштеп атам. Құдайға шүкір, жақсы ішіміз, ішханамызда жақсы. 1959 жылы 19 июльга уюштурулган обл администрацияда иштеген бир татар Исаак Ефимов деген киши уюштурган ушул Обстанда. Ошондон бери уюштуруп келатат. Бизден бир нерсени суранып кете турган нерсем техника безопасности туура сактагыла. Арак ичмей жок. Мына жака келгенде мынтыкты только очеред менен өтүп алып кайра бияка өтүп келет. Макулбу? Бул эми мынтыкты атылып кетет. Турган мынтыгам шайтан октоп коет дейт го, ошондон Кудай сактагын. Бүгүнкү таамай атышыбызды жакшы өткөрөйлү. Бул биринчи жолу өткөрүп аткан жок турабы? Канча жылдан бери өтүп келатат, баардыгыбыз опытный болуп калдык. Ошон үчүн жакшы өткөрөйлү. Анан жерде азыр 27 команда болуш керек экен. 2 команданы жазып элек, 23 команда толук жазылды. Илгеркидей эле тарелканы минус кылып, калган акчаны 4 местага бөлүп беребиз. Основной уюштуруучу балдар мына Шулар, Асек, тиги мына Мергород Рахман Эрматович уюштуруп өткөзө бергиле деп уруксат берди. Основной бердем Мергороддун демилгеси менен уюштурулуп аткан нерсе да. Рахман Эрматович өзү телефондо сүйлөштүк. Баштай бергиле деди, итагыра кечигип калдык. Ошон үчүн мен не дейт элем, баардыгыңыздарга тынччылык, аманчылыкты каалайм. Сак саламат кайра үйлөрүңөргө жеткиле. Мына өтө турган нерсени жакшы өткөзүп алайлы. Анан Асек ушул Рахман Эрматовичтин биринчи замы ушу кичине сөз сүйлөп кой. Анан Өсөров Абдулла Лейлек районунча департамент охотаны Акатабети человек закона мергенчилерди бирден бир текшере турган. Билип алгыла. Бишкекте чогулуш болуп, ким кеч калса 200 сом дополнительный штраф төлөйт.
силер сатып алып аткан бардык кийиктин башы болобу, кекиликтин башы болобу бардыгы айыл өкмөткө 25% төлөнөт, 35% мамлекеттин ушулар чөтүнө түшөт. Общество айылда бир сом эмет этпейт. Кээ бирлер ойлоп жүрөт, обществонун акчасы чөтүнө түшөт. Жок. Силердин төлөгөн акчаңар бул целевой взнос менен эле 500 сомдук взносуңар. Ошол бизге калат. Ошонун негизинде мына быйылкы жылы биз Чоңолайга, Алайга, Өзгөнгө, Кара Сууга, Ноокатка мына эртең Зардалыга алып кетип атабыз. 12 баштан 15 башка чейин кыргоолдорду таштап расселение кылып атабыз, көбөйтүп атабыз. Андан тышкары быйылкы жылы, былтыркы жылы 1 миллиондон ашык малёкторду суу сактагычтарга коюп атабыз. Кээ бирки көлдөргө апарып коюп атабыз. Обществонун иши, Ош Баткен обществонун иши. Кыргызстан боюнча биринчи орунда турабыз бизчи. Бардык иш-чараларды аткарыш боюнча. Так что можете гордиться обществонун аты менен. Действительно ушундай иш-чаралар жакшы кылып атабыз. Агентствого кат жазып 4 баш элик сурап койгонбуз. Ошону да алып келебиз. Анан кечетен бери Рахман Нерматовдун кичине сөз болду. Ушу тегеректи да токойлорду карагыла дедик. Токойго алып келип туруп, кыргы алып келип кое беребиз деп атабыз. Анан өкөң бүрөң ким улуу, сен улуусуң да мына сотеки Өсөров Абдулла. Урматтуу мергенчилер, мен силердин бардыгыңыздарды бүгүнкү эң акыркы биз сүйүп жүргөн, биз атып тирикчилигибизге пайдалана турган, бала чакабызга жидире турган коён менен кекиликтин ачылыш сезону менен силерди куттуктап кетем. Анан алыстан келген мергенчилер, кесиптештер, ушул жерге бир лейлек менен сүлүктүнү көрбөгөнүңүздөр көп болсо керек. Биз ушундай бир чек арада жашайбыз, алыста жашайбыз. Биздин жашообуз оорураак. Анан токойубуз да канчалык бай эмес. Бар эми жаныбарларыбыз бар, биз пайдалана турган канаттууларыбыз бар. Сиздер келип мына биздин мергенчилерге, лейлек менен сүлүктүн мергенчилерге албетте мен ойлойм кичине бир үлгү болуп кетесиздер. Себеби сиздер жакта мыйзамдагы жакшыраак, мыйзамдуу болуп көбүрөөк сиздер мергенчилик кыласыздар. Сиздерден түшкөн акча Кыргыз Республикасынын бюджетине түшүп, Өдмөж Көкбосунович айтты, ошонун пенсия, пособия, башка жактарга дагы эмгек акыларга жумшалсын. Дайыма ушу мыйзамдуу мергенчи болуп жүрүңүздөр. Бүгүн ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Алыстан келгендер эсен аман жакшы жетип алыңыздар. Дайыма достошуп жүрөйлү. Сиздердин районуңуздарда дагы менин кесиптештерим, мендей болуп иштеген кесипкөйлөр бар. Менин атымдан ошолорго салам айтып баргыла. Рахмат. Бүгүн бардыгыңызга ийгилик каалайм. Анча жерде мындай бир недоразумениялар болуп атат. Охотниктер охотага чыгарда действительно закон об охотане окуп чыккан же правила сроки эмелерди окуганда действительно охотниктерге биз эмелерди кылып беришибиз керек. Мындай бир керектүү эрежелерин, керектүү нерселерди жасашыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө Бишкекте чогулуш болгондо департаменттин сотрудниктери кошо чыккан. Бригада болуп чыкканда обязательно ошол жердеги егерге звонок этип, ар бир егердин үйүндө тетрадь бар. Тетрадь посещения охотхозяйства деген бар. Ошого жаздырып, анан возможность болсо егерге кол койдуруп кетип келебиз. Анан жок болбой калса, араңардан бирөө старший шайлап, егерге звонок этип, журналга регистрация кылып койгула деп звонок этип, телефонду айтып, фамилияңарды айтып, ал регистрация кылып коюп, анан ошол ишиңердеги старший путевканы алып кетип. Путевка без отметки, путевка деген жери бар. Ошого нарушенияга барбагыла, мыйзамды сактагыла. Анан госконтроль текшерген укугу бар. Текшергенде көрсөтүлгөн. Мына сак саламат аман эсенби? Баштайбыз. Азыр мына Сүлүктө шаардын өздөрүнүн мерде балдары бар экен. Өздөрү көрсөтүп берет. Атып көрсөтөт, тарелканы ыргытып берет. Өздөрүнүн инструкторлору бар экен, жерде карай турган адамдар да бар экен. Биз конокпуз, нардыкта туруп турайлы. Хорошо? Болду. Браво. Кел. Ашек. Азыр эми мындай майы. Давай, за линия, пробный. Пробный. Баштага.
Nokat Gülistan. Dayardansın Leylek 4. Leylek 4. Bundan emi Tamayatu Meldeş ayaktap jengүүчүлөр çydamsızlyk menen sylyklarını kütүүдө. Ondan çıkarır, en jakşı atkan dört mergençige Laz Sülüktü şaharının mergençilerinin atынан 2000 sondan 8000 ondan çıkardan sıylık var eken. Buna bu cemaatın atından boludan. Oşon için birinci, dörtüncü mestan alğanға tölk akşalay sılıp 4000 son. Ayt. Birinci, dörtüncü mestan alğan. Birinci komandalar boyunca arkadan keteyim. Birinci, dördüncü mestan menen Silanat Kadamcay 1. 125 açkan Koylubayev'in komandası. Üçüncü orunda 130 upay menen Nokat Zulpiyev'in komandası Umar Kulov. Umar Kulov'da. Так, Умар Колов, так, Абдиллаев, Komandadağı Buday verdi. Kimse tutayımız. Üçüncü mesta 6000 son. 6000 son bilen. Suratga tushib qo'yinglar. Ha, shunda turib, olganda suratga tushib qo'yinglar. Молодец. Video katmoda. Men tabodim. Екінші местамда Кадамда 140 упай менен Бостановтардын командасы сыйланат. Бостановтар 8000 акча. 8000 акча. Бостанов. Бол келгилер. Так, Сыдыков. Так. Мамонов. Молодец. Куда? Лучший стрелок болду бе. Сразу уши стрелоктан бергиле. Мындай кырмаңыздар. Бияк карасып караңыздар. 8000 акча сыйлык. Ол чагып турбай болду. Birinci mestаны Nokat Көкжар 150 упай менен Матисманов. Son akça sıylık. Kol çarptırma. Süretken tapı.
4.000 сом акчасы менен. Аны куллук баса, сыйлыктар. Баса. 4.000 сом. Erkin ülkesi olan kadar. Sülüktünün mergençilerine dörtte bu çistiriloktor. Açkosu kopterge. Açkosu kopterge 4 жақсы ең мыкты стрелокторго Галатов 70 очко менен. Галатов. Келиңдер, келиңдер. Екіншісі Матсманов 70 очко менен. Üçüncü Momunov 65 очко менен. Momunov. Gelin kenar derik be. Allah Teala kudret tasmandan taşacak yerge düşmeyip Allah Teala kudret yerden düşemez. Temizler mene bizlerge okşayacak. Şu yerde yaxşına qay turnirde ötközüp sizlerge Allah razı olsun bolsun. Biz nasılda da razılık sұрайбыз. Ona şunça sizler uyuşturup buna Sülüktü şaharı yeri özü başı olup şurada işlerdi uyuşturup yapılan yanadan bunun da yazdık duran kançalanan osolar salım koşuptular, oşularga Allah razı olsun. Ondan da turnirlerdi жақсы өткөрүшкө дагы Allah Taala sizlerge mümkünçülük berген болсын. Daha barış kelgen sizlerge Allah Taala денсаулык berген болсын sizlerge ömrүңүздөр uzun кылган болsun. Daha bundan narı turnirimiz daha bulanıp qayсы rayon algan bolsa daha ошол rayonga Allah Taala güç-кубат берип ушул turnirleri güç alıp birile oblast эмес daha коңшулаш республикаларда чакырышка Allah Taala güç-кубат берсин. Amin. Allah'ım şu emne maksat dilek kılgan bolsa ошол maksat dileklerimizge ой максаттарыбызга жеткирген болсун. Шоң менде бардыгыбыздын кандай максаттарыбыздын болсо дагы да Allah Taala ошол максаттарыбызга дагы жеткирген болсун. Sülüktü şaharı dagы мындан нары өнүгүп өсүп ушундай турнирлерди дагы өткөрүштүргө Allah Taala дагы көп Hoş geldiniz. Урматтуу YouTube көрөрмандары, биздин каналга жазылып, лайкты коюуну унутпаңыздар. Биздин канал Охотники город Сулукта. Сиздер менен мен Болот.